Enendi kuma kesioni cha kwandingo kila kikuya changwithi ya umiloni wa Suoni kaundini ya Kitui ni matwa isia miacheno ya mugo muvako visini wa mbunge wa Kitui cha Katema Kalimulu kwa Kilame Weta usese inole lile mono kesioni kihukumana na Kilame Weta munini wa Kibo wa Kivalo tawilili utomekulu ile ya makwani na kuidha tena hukumu wako sese ya nende na mali yoila Meweta tayende na kwa ainena nandikima mauvonza wa ofisi wa mbunge huu nimeenda makalia likilile kati na kutoa isi unena nyana nzama ya usese Kitui na kutata kumina madhina alama yavu ilete munini usuwa akivu nika nasio kethiwiani Onesimus Chalo ni mwandi kuitoa mauvo. Uthatu na kimako kinene cha enembe makwa ngindu ile changwithi umeloni wa Suwa Kitui cha Kati ni wende na kwambata nundu wa kwasia mali o muthenya no tuku kumana no ng'ula wikathi etakisioni kiki masukumia kutwa ise maandamano mamu wa muvaka ofisi no muyumba Kitui cha Kati Makalimulu twina security nzeo kana usungi museo ithi na twina thina nundu wa munene witu no gwaditwe ni mathina tutakwelewa nimo ithi niyo tugweta kiyo awachiliwe kana alegwe buuru ethwe uhuru akituthukuma nigwithia oyu ndo thukuma nesa nundu ena wia mesukumia munini wa Kivu Moki Musili na alama weta wilelo makwani kivathukanyo ni enembe kuma kisioni kiu na kiko sukumia wa kuungamwa wia na imeweta siko siovu kune siendeena kwambata enembe ameweta siko siovu kutongeni wosete mwanya wa mbene ni maendeena kwasia mali o matena mutetei alama kwenda munini wa Kivu asioke wiani ithi nitukwatitwe ni thina vandu va matuku sabu Kivu witu ni wakwatithiswe kwani na andu tutesi memaniwe kuna memaniwe chau na wethi anda tuema kuthukuma undu na tuthukuma tene nyega mene wa Chelsea ni niye muzi wakwa na masilia manako manza na mbeseni masilia sumonze ni manakwiwe mbeseni siakwiwa pio twina kiyo kinene na twende MP witu ula tumwendete muno na nithi twamusakua kile vinda na tuyamutwa ya pata nitete pata witu tandu kiyo kitu nituthinie twanwa na twende kwa niume kotini tumanona itu twina munene witu twitomathinio muno anu enembia maandikite mavata mo vala mavicho ofisini wa muyumba wa Kitui cha Kati Makalimulu mayendadi kilele vatani o vala maweta kana ni manyama itakuwa kwasia mali o na imende muyumba Makalimulu asukume kutungwa wayani kwa munini wa Kivu no kana aendena kumatetea iweta kesio cha kwa ngindu siko siongene siendena kwikathi ya muno ibindani munini wa Kivu utewe yani serikali nundu ya wayo ni kulinda mwananchi na ithia twina mugo na twina amani ona twendete mawiyani ntukwithila twikia nundu munene yunde na vinya wa kuthiuka etu sunga na etu thukuma serikali isisie unduletwa na kwika itu nenge backup ya security nundu kabisa kwina security oyu munene ndamba kuthiuka kumesieni nundu tene nuna atembea lika vichochoro na nene zineza ona obisi wa serikali nene ula wiva polisi maya ambako lika vijijini ondola munene onalika aketusunga lakini oyo akalika amba kwilelwa ekwani enge na enge kwa hivyo tuikola siya mheshimiwa kwanda yasiombe ikia full force nondo ithene tu akusakuya na nitu kwendete na nitu twenda tukatete kutubalucha nondo ithene twete kiyo kitu usisi obailo oneto serikali geza kubijabana kubicha nondo netu ese na mala lakini ibayo mwe mala na ito tukashusha kama sizonula makutoka lata matunenge security twende kwetela munene wiki ekoko kwa kuze nena tuyemwe na ku Telefota Vlingwa Movo Motongo TV Nieto Onesimus Chalo